Cing 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 cing. Gagerehang bebek. Resep seni Ayah Haji Margono Milenium Kapayun ya. api jaji ketua simpati Jakarta seni Sunda nama Pak Haji Margono bager urang kedang isti tinggal simdengin numaris yang ada sok ngomong lapan lamun ayah hiburan mental boga kerja kalah jadi lamunan ngadusin marang lagu jayaan ini usin ratu lalu Ayah Haji Alit Belendung hadir. Rarang tingkeun atuh ulah lamun aya hiburan rek mentang laguan aoting Abang Aryo macan beneran. Doh moga gereja kalau jadi lamunan Bapak Haji Gusur ayam macan beneran. Ngasindin maranis salah gedang aringgi Pak Haji Gusur soko lamun kan pusing dan ada lalat Bapak Haji Artalim Nakula Sadewa Akira sandal wing di dia buah kopi garang ingkeun aduh ulah wani kageureuh bebek macan beneran Abang Aryo ya simdin marenis Abang Rio macan beneran di batu Ayah Haji Redi kedaya laringkis Ayah Haji Alit Ayah Haji Alit Belendung sekomok lamun apa lurang Haji Aras Salim Nakula Sadewa Cindamuk aduh bang Bapak Lurah Haji Artalim Nakula Sadewa Aki Indra Sadewa Bapak Lurah Haji Artalim Nakula Sadewa hanya suara kali mantap Haji Margono Haji Artalim Aki Indra Nakula Latara Sadewa bilang emang itu lembut Bapak Lurah Haji Artalim Nakula papaya tapa Sadewa jog anjog kabedang
perkara lumak Sadewa. dagang bari mimitra Aki Indra. Sadewa. beruntung dari Hai. halang cinta Bapak Margono. api janji kedua sempat jadi terasa di hati Dewi angin berhenti Pak Haji Margono. Milenium. jadi terasa di hati Ajeng iya. Macan beneran. Diriwir Macan beneran. angin berhenti oleh kayangan jelingkung gunung Pak Haji Komeng. Majalaya Soreang Banjaran Aban Bapak Haji Komeng. Anu Johnson Lukina Anu di kampung Apa Naganda Rampus Jaya Batak Benang Mengabati Apa Nurupi? Anulungan. Berundung dari Manurupi. itu repotang Apa Naganda Rampus Jaya Cibatu Bekara lumaku diri Ayo dagang bari mimintran Bekara lumaku diri Ayo dagang bari mimintran Pak Haji. Oleh-oleh Sekarang pusat. jangan dilingkung gunung Margono. Sekarang pusat. Masalahnya Korea Pacaran apa Apa Naganda Rampus Pak Jaya Haji. Hati jongkron Lukina anu di kantun Batak betang Dengabat Pak Haji. Komeng. Sekarang pusat. aturan Apa Naganda Rampus Jaya di Batu Aduh Pak Bapak Haji Ganda. Sekarang pusat. Pak Haji. di Ganda. Batana saya ibar sakayu Ganda. Sakayu di dalam batu Bapak Haji Ganda. Haji Gusdur macan bunderan Pak Haji. di Bata Apa Nabayu Bangun Ada mana Apa Nabayu Wangun Parung Banteng Purwakara Aku meng macan bunderan Anu mana Jago tangannya, jago tangannya, jago tangannya. Lain-lain daun awi Bapak Juri, Bacal Bodoran. Gajah Bapak beri Lasanti, kita berat Bapak Juri, Pak Haji Ganda, Pak Haji Ganda, Rambus Jaya, Sebatu. Lain-lain apa jadi Terjadi di bagiran Apa Naganda, Rambus Jaya, Bacal Bodoran. Kadu angka sok dibelah Aupi Cirebon, Suka Aupi Cirebon. lamun pak Apa Nawardi, Bacal Bodoran. Apa Nawardi, Pak Haji Komeng. Lain-lain apa jadi Apa Nawardi, Bacal Bodoran. Baca dengan bageran Pak Haji Komeng, Bacal Bodoran. Sebatu, Peti Bekasi, Pak Haji Komeng. Nu Peti murah Utang-utangan ketos. Pinjem Lalalala. Tanya suara kadiri Mata riwang Bos Moda, Sebatu, Bos Moda, Sebatu, Bacal Bodoran. Disanding bulan purnama Bos perko macan kuran Anu mama Jae, 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 jae. Mata petang Umpara Pawanangan Bos perko macan kuran Pawanangan Bos Moda, Bos Moda,
Peti anu urang hari tak datang Pak Haji Debleng ukur nempongan yuk sambil besu Peti anu urang peti ngimpian Pak Haji Debleng budak batu jas merah macam Jadi simpati api jempling Pagi komen